Itake rutwire n'urutongano rwa kandi n'urukora ba RDC yo mwihanga James Tweheyo akahikayo kandi yasigaye yaragira ngo abatura babeno barkoresa ubwenshonga zo kugonjorwa abanje timwe imabe banje nimpangisa abakazi nibende cyukurya ukwenda kuhinga abe nahinga utakwenda kuhinga waje ngo akaferu yacerero arere abaturano bagira ngo kwiha babingwa hitakedi injarane yo kubita ejo kujya tinchine na kwandika hitimbi nangwa nengartine kujya abatura nabwo bagira ngo abasurukara bari yo mwanya ogu nebinje ngo nabono batinsa matubire nithinga turya tabire takurutingo burokonkani batubinjire twineho kuzembondo nizibazo twetorire tineho kutora madimito store nkahi korkuze batwirkanzya ente ziri mu starving boma korkuza kugera kure yaze bajikwata waza kugiya yo bakushashuza nani shaba government ejo na kuriga Museveni kwika hansi una tumunya amara kagampo umuntu ankoreki ni shaba abantu abo woman MP wabwejo orva katwesije koye kinga ubasa kutaho umunshongezo no wakimukiramo akariba abantu be ondijo ni shaba heri ya MP Ephraim wabure wejo west Mathias Ruhangarho nuwarukujunanizibwa kutwara itakeri kandi we nagira ngo itakeri akarupangisibwa pekibina cha muzera mukunda ne society tushikirira umwezi wa RDC abwa buhweju kandi ashabira abaturo kugumisiriza mpaka batungire report kurwo mu office ya anti corruption ahabukuba report ejo neza korwa baheza kukora ngo surveyinga no cooperinga boundaries nene batugambire mukama wita kanoha kandi ndingana ki kandi twaze tuta itakeri nirihingana hectares 25 amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sim.